Siyabonga kakhulu ubaba uMbanjwa ngamazwi asesiphe wona ekhuluma phakathi kwethu. Jesu Kristu inkosi. Bayabonga wena baba nendodana futhi nawe moya oyingwe sidlulela phambili sizocela ofakazi egameni lenkosi yethu Jesu abahlanu nabo bebonga uNkulunkulu bemdumiza njengalwathi sihlabelela nje ukuthi siyabonga kuwe baba kanye nendodana yakhe inkosi yethu Jesu Kristu ophilayo nomoya ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Bese bela phambili bameduze kwesiphambano bazisho amagama abo bakhumbule lesibongo nokuthi bavilaphi bese ke bangaweqi u5 minutes esiunikeziwe uJesu Kristu inkosi. Ngingakasukila ngicela basondeleke abahlanu basondele abazofakaza Jesu Kristu inkosi. Bayabonga Jesu Kristu inkosi. Ababili nje abasele sekuselo yedwa egameni lenkosi Jesu sebephelele. Ngicela ukudedela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Cela ukubingelela ubaba nomama Mfibande ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, abafundisi bonke abakhona uJesu Kristu, omama, obaba, ogogo omkhulu, ulusha lonke usande stuli ngibabingelela ngegama elihle lomfelo wethu inkosi uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, enhlizweni yami njoba ngimile la kuyavuka kumina ukuthi abantu abaningi abangasindiswa babanjwe ukuthi inhliziyo yabo bayigxilise emadlozini. Ikona kakhulukazi lokho okubambe abantu bakaNkulunkulu ukuthi bangasindiswa ngoba bebeke ithemba labo kwabafileyo. Ngizothula ufakazi ngoba isitha sifakile engqondweni nasenhlizweni zabantu ukuthi iBhayibheli labhalwa abelungu ayikho lento eseBhayibhelini. Manje ngizothula ufakazi bokuthi cha, okubhalwe eBhayibhelini kukhona impela. uMangcobo akaGumede lo eMaritzburg. Ufakazi bami bula
uma kukhona osabambelele emadlozini mina ngangingomunye owayigxilile emadlozini wawungeke ungithinte ngalezo zinto kodwa ngenxa yesikhathi esibekeliwe ngicela ukuhlala kubona ufakazi sengihawukeliwe mina ngaya la kuhlatshwe khona kuhlatshelwa abafileyo kwathi makufika laba basebephakamisa izithebe ukuthi baphakamisa izithebe ke basithakazelo zalapho zangishintshela izinto mina kwakhona umbuzo othi uzokwenza yini nawe lokho baphakamisa abakusho lokho abakusho mina ngikuzwanga kwasekwenzeka kanje kumina kwangathi laba baphakamisa izithebe bayatshelana ukuthi lo umbonelwa kusamfanele uthabela ngaleso sikhathi kuqala lokho ngibuza ukuthi nami ngizokwenza yini lokho inyama esemlonyweni angivange ngisayihlafuna ngayigunywe njalo eyayisesandleni ngayibuyisela esithebeni sengilalela le nkulumo hayi ngoba kwakunjalo kubo kodwa kumina uNkulunkulu wayesenze njalo kumi ngathi batshelana ukuthi nimbona lo akusamfanele uthabela nimbona lo akusamfanele uthabela bathi mabeqede bakhuluma intende uqobo lathi akusakufanele uthabela uJesu Kristu inkosi wena ke mzalwane noma wena umuntu kaNkulunkulu osathunjwe emadlozini ngiyacela namhlanje ukuthi nalokho ngoba mawunamathele emadlozini ngeke uye ekhaya ezulwini uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyacela bazalwane kukhona lokutshwala singabuka kude sibuke lokhu basemabhokisi store utshwala lokhu basekhaya uqobo ngangishaya ingqothovu mina ngangigaya into mina othi mangabe ungaphuzi kodwa ukubona kuphupha umingwebu ubhalele nami uqobo lwami ngize ngithi ukupha kancane ngoba ngizwa phela ngibona ukuthi kumnandi uJesu Kristu inkosi yafika inkosi yamakhosi ngenza ngendlela engazi ngayo bawudoti bayizibi ngathi hayi mhlawumbe khona la ngirobheke khona ngaphinda ngabhaya ngokulandelayo bayizibi kwadideka abantu ukuthi ngoba siyakwazi nje thina omakhelwane bami babeze bethi usifihlela mangcobo uJesu Kristu inkosi ngifuna ukuqinisa wena usabambelele emadlozini ukuthi usathane uyakubambezela kwenzeka ekhaya kithi uqobo ngiyabuzwa ngoba kuyazi ukuthi ngangigxilile into zesizulu ukuthi lokhu kuzomjabulisa uma abuza udadewethu wenza lo msebenzi bangikade ukuthi ngingaye etshwaleni babo ngoba uzokonakala kodwa lokho okunye ngiyakwenza futhi nami ngiyitshela ukuthi nje mangayidlanga inyama kuphelile zangishintshela izinto ngomgqibelo ngagula ukugula hayi ngoba kwakugula kwakuthi angifuna kwakhona ekhaya angiqondi mina kodwa ngiyakhumbula ngoba ukugula kwami kwakusesiswini kakhulu ngibuye etoilet kwathiwa ngoba nginenkani ngizowela la maqedani washintsha umzimba wami kwacaca ukuthi ngempela khona okuzokwenzeka mangaphosi sigithi kwakula kopha 7 ekseni ngasuka ngahamba ngobatshela ukuthi sengiyalala umkhuhlane uyaqina ngahamba la ngengayivalela khona ngivange ngiphinde ngiphumele eminyango asivange siphinde singikhiphe isithu sathula sathi nya ngoba kwangafanele ukuthi ngiphithizele kabe nabo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi lokho kwangenza ukuthi ngithathe isinqumo ukuthi noma singabe u100 ekhaya kithi la ngizalwa khona angiceli ngisho ingxoxo uJesu Kristu inkosi nase siyisaluleko engasithola 23 ngonyaka ka23 sizosiza umzalwane osesindisiwe nawe umuntu kaNkulunkulu ongakasindiswa kwathiwa nginganaki izinto engangixhumanisi noNkulunkulu kwathiwa nginganaki izinto ezingangixhumanisi noNkulunkulu isaluleko lesengaphi engasipha sona ngicela ukudlulisela nakwena bheka impilo yakho ukuthi yakuxhumanisa noNkulunkulu bheka odliza ngakho ukuthi kuyaxhumanisa noNkulunkulu bheka ukuthi lezi zinto ezikhathazayo ziyaxhumanisa noNkulunkulu ngoba mazingaxhumanisi nobaba uNkulunkulu zixhumanisa noSathane uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi napho lofakazi esasinabo le emzimkhulu engathulayo ngowayifuna u50% wami ngicela uqinisa nalo ongaqini ongakaqondi ngoNkulunkulu baba ukuthi akukho akangakwaziyo uma ucela ngokholo kwenzeka lokho engangicelile uma ngicabanga lo ndaba ngibuza ngithi kambe ngayisantoni kuNkulunkulu baba efanele ukumbonga uJesu Kristu inkosi ukucela ukuthi ucela undaba ungakuphathi wena uphathe loNkulunkulu kwenzeke exactly ucela ukuthi ucela umelo inkosi uJesu Kristu kwenzeke njengokuba ungangeni nangaphakathi kungena uNkulunkulu kungena inkosi uJesu Kristu inkosi ngikhaphezulu ngenxa yesikhathi uJesu Kristu inkosi